Karbi Anglong Autonomous Council CM reading Pendipu Soil Conservation Inspection Banglo Kangpu. Di Purengma Colony along Nagada Festival Aliralon Pen Catalon. Chepong Sajur Ben Lurulang Sukachalenga toward Dolong, Kidon Jia Panlong Ekesong. Kardom Kaniseven Abirda Tamang Nili Tare Chisong Teron, Nambirdang Tonpen, Arjikta. Dipo Under Soil Conservation Inspection Banglo, Paikuni ni Pai Inkorener Cap Arni Adapor Pai, Cap Aporpen, CEM, Tuliram Rong Hang Reading Pen, Kang Pupon. Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Rong Hang Pen Inspection Banglo IB Kang Pupon Amailong Karbi Anglong Autonomous Council EM Atum Roton Teron Kachirong Pipi Madhurjo Dekel Pukon Prodip Rong Pi Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Horen Singh Bipen Chinglok Soil Conservation Asai Kamalong Sai Kiatum Chetong Dunsi Mesen Pen Sai Pachun Pon. Rengma Naga Cultural Society Dipu Juna Tumpen Dipu Rengma Colony along Paikuni ni Pai Inkorener Cap Arni Pen Adapor Pai Crecia Porpen Surihini Rakretrox and Inkana Parman Nagada Festival Alderalon Pen Catalon Padupon. Dipu Rengma Colony along Rengma Naga Tumpen Surihini Rakretrox and Inkana Baha Nagada Festival Alderalon Pen Catalon Dun Jemek Ating Pen Adapor Pai Nerkeba Porpen RNCSD Jet Amaipu, Regayas Rengma Pen si Lamay Ingturpon, Labang Sopi Ongdong Sayang Dingta, Mesen Pen Pachun Pon, Nagada Festival Catalon Pon along Alhisar Po Aman Pen, Karbi Anglong Autonomous Council CEM, Tuliram Rong Hang Chetong Dun, Lapen Kachop Hapon Aluhiatum, Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Horen Singh Bay, MLA Dr. Mansing Rong P, Emamar Singh Tiso, Roton Teron, MEC, Atum Ram Singh Timong, Dorsing Rong Hang, Pabitro Rong P, Keses Maipu, Chandro Singh Kro, Pen Chinglong, Ongdung Kithi Kiting Atum Labang Suaronga Jialong, Chitong Dunsi, RD Pidun. Rengma Naga people. Ladies and gentlemen, and my dear friends, culture lovers, unitedly we need autonomous state under Article 244A of the Indian Constitution. Because our neighbor state, Nagaland, Meghalaya, even Sikkim and Goa, they are getting 10,000, 20,000 crores in annual budget. But we have received Cultural Autonomous Council last year only 282 crores. What we have to do this in annual budget amount? We have 10,434 square kilometers. Bigger than Goa and Sikkim. We have 12,000 population, 12 lakhs population. So unitedly, we need autonomous state under Article 244A of the Indian Constitution. Every year this festival is being held by all the Rengmas wherever they may be. They may be in Assam or in Nagaland also, anywhere they stay. So this day has been celebrated as a day of reconciliation and peace also, to bring peace around all fellow tribals. So this has been one of the most popular festival among the Rengmas.
kuni ni pai inkorenor cap arni ada por pai kebra minute pli kebra por pen lumbajong MEC mate EM roton teron arideng pen dipu chepong sajur pen lurulang so kacheleng atwar along langroi kedokok ajok dolong kedon japan long e kesomasai kedeng EM teron ahin pen chepong sajur along long e kesom damahut lamthe ke jai pon ke BJP sarkar kewang pen ason kaching thurasai deng pon bomlo lapen kaching thurasai ansu se kedeng nangji dopiklang Karbi Anglong Autonomous Council along BJP atum sarkar kangni pen kaching thurasai dengpon bom tanglo lapen dengpon bom ji pusi pherangkya thengno lamthe jaipon terang dangoria aji mitru barkhik dinot sipong saujir raije aji ei dolong khon khubaramoni kamor kane korat mordarai aji foundation le korile আৰু বহুত দিনীয়া তেওঁলোকৰ এটা সমস্যা হৈ আছিল কি এইখন গাঁও আৰু এই পিছফালে যেটো গাঁওখন আছে নেপালী গাঁও আছে গাঁৱৰ গাঁও আছে আৰু লুৰলামচলৈ যাবলৈ যেটো মেইন হেতু এটা ৰোড আছে এই ৰোডৰ কানেক্টিভিটি এই হোৱা নাছিল এই দলংখন হোৱাৰ পাছত মানুহৰ আহা যোৱা স্কুললৈ আহা যোৱা আৰু মানে ইজনৰ ঘৰলৈ যোৱা আহা যোৱা কৰাত সুবিধা হ'ব আৰু আমি বিচাৰিছো যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ কাউন্সিলৰ আহাৰ পাছৰ পৰা আমি বিভিন্ন স্কিম লৈছো আৰু কাৰ্বি আংলং অৰ্থাৎ লগতে আমাৰ ডিফু আপোনালোকে দেখা পাব উইদিন 2 বছৰৰ ভিতৰতে আজি আমাৰ কাউন্সিল নেতৃত্ব দি আছে আমাৰ অনাৰেবল CM তুলিৰাম ৰংহাং ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আৰু এই যে যেটো চেঞ্জ যেটো কয় চেঞ্জ পৰিৱৰ্তনৰ সঁচা অৰ্থ আপোনালোকে এই 2 বছৰৰ ভিতৰত দেখা পাব এইবিলাক এতিয়া শুভ আৰম্ভণি বহুত হৈ আছে আজি অলপ পাছতে আমাৰ CM ডাঙৰীয়াই এটা IB আগত বনাই থোৱা IB এটা উদ্বোধন কৰিব গতিকে আমি আশা কৰিছো যে ৰাজ্যে আমাৰ বিজেপি চৰকাৰ ভোট দি পেলাই আমাক জয়যুক্ত কৰাৰ প্ৰকৃত তেওঁলোকে যেটো মানে চিন্তা কৰিছিল যেটো আমাক আশা কৰি পেলাই তেওঁলোকে আমাক ভোট দি পেলাই জয়যুক্ত কৰিছিল সেইখিনি তেওঁলোকে ৰাজ্যে প্ৰাপ্তি কৰিব বুলি পেলাই আশা কৰিছো আৰু আমি তাৰ কাৰণে দিনে ৰাতি কাম কৰি আছো আনপাটা চিপং sajir arada tumpenta EM terona phan kachoro alamthe phirangkya thengno chipaklang dun বহুত দিনীয়া আমি হেতু ভাবি আছিলো যে এইটো পূৰণ হ'ব বুলি আমাৰ বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ লগে লগে প্ৰথমতে এইটো পৰিৱৰ্তনৰ কথা যে উল্লেখ কৰিছিলে ইস্তাহাৰত সেই উল্লেখ কৰাৰ মতে তেখেতসকলে আহি আজি উদ্বোধন কৰিছে যেটো আমাৰ দলংখন তাৰ বাবে কাৰ্যবাহী উদ্দেশ্যলৈ আমাৰ কোনো গাঁও বাহিৰে ধন্যবাদ জনাইছো লগতে যাতে কামটো সোনকালে হয় আমি তেখেতৰ Karbi Student Association Bogajan District Committee atum pen pater piponse phaikoni ni phai inkare troxi arni khai angbong ke pacharvo jiaphan bidikang lim ke clemver abang pu Umesh Gupta apathak SDO Civil Arideng pinpar lok ke pajerdam Karbi Students Association All India Students Association Student and Youth Council lapen Assam Jatyabadi Yuwa Chacha Parishad atum chelang pen Bogajan SDO Civil Arideng Umesh Gupta apathak pinpur alo ke pajir pinpur alo along alang litumpen ke jongpon ke Umesh Gupta kai ke amat khayang bong kapachar bo jia phan bidi lang no ke claim lapen ke dam tang apor hut sitame RD dotora bang phubang phia tuma phan thang bak be areng hu ke paso an parta khotkuti forest check post along forest beat officer aphan ta thanglam awi pinpen ke theng ke chawa sai claim pon lo thang bak be pen areng hu ke so bang phubang phia tumpen police station along lam hoi sitame pidam lo ke dam tang phai kuni ni phai crep ho arni thanglam awi pinpen hidipi moi so killing ahwan along Karbi khaya phan lang plot pen kangton kangthi la pen nang pathi labji puanta aning kithi pen kaningji pusi pinpura lolong ke jongpon pado rasi prapjin pen police atung pen nep ing nangji pusi la pen Bogajan Police Station along PSO Nangjipura khai angbong kapachar bo jia bidi lang no ke klem bang phu Gupta phan pipedet nangji pusi pinpura lolong jongpon Karbi Student and Youth Assembly, West Karbi Anglong Regional Assembly, Amaipu Rupom Ingjai, Dihin Rimbang Nihang Tiron, Lapen Arisang Ho tum Pai Kuni ni Pai Inkora Troxi Arni, Hamren Rong Supi, Waisong College along Union Budi Kilik Kehaidun, Abang Pubang Pietum Pan Karchu Asai Kedeng.
Karbi Students and Youth Assembly, West Karbi Anglong Regional Assembly at Tumpen Hamren Waisong College along Surihini Recruit Rock Silapen Trainer Cap Aningkana Baha, Union Body Kilik along Angtonang Hoita Chipalong Ponlo, Kilik along Ki Haiduna Bang Pubang Piatum, Kong Chunbang Onsing Teron, Rap Chunbang Moniram Ingti, Dun Mai Pu Johnny Teron, Magazine Chunbang Thoniram Pangcho, Library Chunbang Humson Pangcho, Boys Common Room Chunbang Sonsing Ingti, Girls Common Room Chunbang Evelyn Rong Parpilapen Games and Sports Chunbang, Konsing Terangatum Henlo Pusik KSYACA Pachatang Chunbang, Chesong Ingtipen Birta Pangdakpon. Pinikad News 7 na Birta Bang Kilapan si Kangton Poniglo, Laying Bomb Takad News Channel, Dumit Hagme, Korang 2.